Chingak chingiana indo mwancho muriere bono charagire Chinsa Isatekera ngwegena nogendrete kwegokia kubwatia miroberio nsigetaseni kya Ndizi TV na bwo bwansubu mu Gusii okwarigania SMS ya Amayia irongo manye aina kwariganirie asenchera ere yobekeranu nyoro nabakondra gotanyora asensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube ni ora tanyora wetra Ndizi TV News na bogo tweetwetra @Ndizi TV News boigo ase website yaito ni ora tanyora wetra www.ndizitv.or.ke eriotogendra kumanya na baigo gogosemia amanke eritariane Everline Osero rutokwatanere kwene kyawe kera sense mwimenyererio nigakoro kwa Joshua Auta kabana intwikomoerio Kwariga nitochake korwase county ya Kisii awase abamenyi be county yeba muganiro mo senator we county ya Kisii Richard Onyonga kwenekia bunango ikorari mirimo yayo bunebwena tena gotiga siasa chobo kinyumba nigagocha magega Onyonga kumirana na barai kurwa bogetutu na boigo abamenyi ba bogetutu na gokwanira amangana ao ayu arengete oburaya se county ya Kisii muri gito Josephat Amisi no roboti urwasinchira yoboime Elituko elimolio kamagiga yo seneta bwe county ya Kisii Richard Onyonga kura omusangirikano wabarai anene kurwa ase nyumba ya abagetutu kubadilisha mienendo yake na nyadhifa zake na plani zake vile natuongoza. Tutaanza kampeni mwaka ujao. Bono nigo abamenyi kurwa ase county ya Kisii besokirie anena kubatuke birengereri byabo kubatekana no musangirikano oyo nyaratuko bokorekana lituko ligoro senator ntomanyete inga egasi ya senator no korobo site ntuntora gukani no kwariro bocha bore Kisii county kuikokoro okore gasi yetakero okoro mnesheria goteba lakini rende egento tutagete ntorora kogotetea e community ya moyoka oteteji community chinde chonspi because again take a verification of certificates igase county government ya Kisii igondo chegabana tarateba taraba specific na muntu tayo butiru alisi mwari gukwana muinari muntu tayo butiru muntu tayo teneti gugarese meeting eri motebeiga omuntu oyo nere simba abutire kuru county government konyo aromo kori bwe gazi bwe county government ya Kisii lakini muhamubutire boigo Osero nigo muboliro mo senator Onyonga anyara koba kwenekia bwesokire anene ase bunge senate agendera koba kurwanirira ogocha kweni be nyinge ime county ya Kisii yira chikoba kwenekia ngamagendero anyara koba gagosuka mutwe oteteke totorore gwa fight national senate rogorari torore gokurusianga otere nekimesa igoro osoki gusiko ekiara nabantu ba Kisii county okorera torore kwa mentire enenge eri korua rogorari gochaga ebe nyinge kobweri professor aretetega Kisii ntotake titorore gokorere community yemo nabantu nkobutu bare boigo nyanusi mwenga uyore omomenyi me county ya Kisii niga mubolire omoseneta Onyonga anyara kobaga guchaka mubaro bene wabakori emeremo ime county ya Kisii elio kwenekia abakori emeremo mbalinga baroro kurwa ase chinyumba Onyoro chakire kobeka chinyomba mo chia Gusii igoro na chakire tobogetutu akoro murobeli oyubo ko bebegenda bubazi aligererie namba yababasi na barombalenga balikire abanyali bali mbalenga balikire bo machoge boigo na bonjali na busauti mugirango boigo nyanusi nigo amubolire mo senator Onyonga anyara koba kwenekia ngonyara koba kurwanirira amaganyo yabamenyi abagema be county ya Kisii korende tanyara koba gakoreta anene bonyomba asobokereri bwae Kisii county bigeta gete change aba Gusii ba chamo bonse bo Gusii injaro se Kisii county talibo getutu aye kwa chole tu Gusii ngima ekerogo kwana interest chiaba Gusii na ndekerogo kwana buneze nta inju Kisii stadium kwane roro tiako enda alibu onyaro kwane lebinto kororo simba boni kana tayale kokole gazi amana Gusii na nde simbe toko kwa chinguru bune community yo Gusii abantu batachietie sukuru tigabaligereriwa masakarabo babe kwase batakere kobera abali basomete tigabagendera kokole gazi na nde basomete bakolete gazi elinganita mone ne department babekire onye bale department ngao oba change elinda babwenere na baba bagetutu na baba basi na banyumba chinde Jones P mtota kitaba fanya kazi
babwate qualification elia mane department babekire baberororo. Kuripoteri gataseni Ndizi TV kurwe county ya Kisii eliterana Josephat Hamisi. Miyamara muri keito Josephat Hamisi ase oroboti orochinga kiechwa no mwancho murigereria nigo abayimusiye kurwase county assembly ya Kisii na barabo babeire bakumuigerero mu governor Simbarati na batebati babwati bobe bonde bwensinere asiba bamuganiriye Onyonga ko mwachinga kinyororo irwekiranie mirimo yayo buna egwererete muri keito Brighton Makori no oroboti orwaso bwagari. Magega yomo seneta bwe county ya Kisii Richard Onyonga kororekana ega kumoju mugabana bwe county ya Kisii nigabona be MCA be county ya Kisii besokiri na kumwegerera umugabana bwe county ya Kisii. Tunataka kukasifu jambo hilo na kusema ya kwamba sisi kama viongozi hatujawahi hata siku moja ya kwenda kwa gavana wetu kwenda kuosha vyombo vile ambavyo alikuwa anasema. Baukwana nigabona batebiruna barabumba bwa timechande ndeyonsi ino mugabana. Hatujaona hata kwa kosa yake ni nini. Ikiwa kuna kosa, mheshimiwa Senate na viongozi wengine kuja tuketi chini tuongee kama watu wamoja, tunataka kuendeleza hii kaunti yetu mbele. Nigobono balireira yogo kumusira umugabana irigo ikirania chira chiayen. Sisi kama viongozi tuko nyuma ya gavana wetu na tunataka kusema ya kwamba tuko ngangari na tumejipanga ya kwamba tutasimama na gavana wetu kwa sababu siku 60 hakuna kitu mtu amefanya. Na abachumbe bali bakunya koteba igoro ya impeachment. No impeachment in Kisii assembly. Sio maneno ya mheshimiwa Simba kufanya maneno ya audit. Mtu yoyote governor is a manager. Akipewa kazi hiyo lazima ajue ni akina nani wafanya kazi wake. Na alikuwa anafanya katika kila idara, department. Anajua nyinyi ndio madaktari, anawajua wote. Madriver anawajua wote. Wale wanafagia anawajua wote. Madirectors hivyo. Akawajua. Korengana na bemusiabu bakwana negatoseni Ndizi TV nigobono banyarire bagoteba nire buyabarayi bonsi gochamo iri gukwanira asomo chando obereta se county ya Kisii. Inarenge kumusaba abachumbe ntubwate kianda in Kisii na tugatwara aba MCA 71 ekero muntaka wo murayu muya ekere mechando ya abeire tigaturangira ni twensia abachumbe abachumba abukianda no moseneta ne gavana ne deputy governor pamoja na aba MCA 71 toikaranse elinde tobora ninga kitokorera abantu amagenderero tiga umweshimiwa wetu Onyonga achengora no tori na ntubuna abeshimiwa tuerebe kiranga sengencho yokubareta amo onye mangana nararengo obobisi alikire tikabona nyareta arabu kiagero tenenira arabu erinde na ntutosoe gati erinde to abagayani dende nando Onyonga bono kali kurubona marogoba braba no marogoba mambia kiara kene keyo giakorekanire kuri mwachore tuguchio bis kuri twachore tukene keyo twakorire oimo koga ndo chikorangario mokutano bogetutu bwoso iboreire ayo ntete ngote Onyonga tuliyo mogetutu bono aya ni gole omorai Kisii County. Goripoti rigetaseni Ndizi TV iridariane Brighton Makori. Miyamano umurike ito Brighton Makori ase oroboti ororikiranu chinga kechwa igonigo omokonjibo mugavana Dr. Robert Monda nera aganiria amaskani kwenekiwa asoburai nabo igo egatia barai gukwana chinga kecho nigo aganirie bali bagukwana mungana yoborimo botiga bunenchira yemo yokoreta obwanchani egatia bamenyi be county ya Kisii nabo igo abarai. Gavana Simba nabongo sabanga gavana akwaneru n'abantu asamasikani muna twasikira abarayi barure ko ruororo no anekero murayo ogamba omweshimiwa Ongwae nabasikire n'abantu Chinsa chonsi pako kore myaka ya 10 nto chaka gochongeria oburayi to chaka kurutira namangana to twara amasikani asabarayi na asoburayi na Simba nerasikwe tomo emyaka ya yagambe kiwango kiria kogamba nondo ratwara ringana nga umuntu nakare oneirwe enyomba nekare konerwa ne gavana ekare goitwa na tuborie ringane eriete erimo ryo muntu noro ryoyo iturwe noro ryo buturwe bari bare ko yateba anga bagoja bagamba na gavana nga nyarebe nere kwari kobuta nyarebe nere kwasere tikurwe emiremo lakini ntoko gere twaja ukwana mangana toko inisaitia abantu busaigo abagetutu baminto
ngetinda atebanga nabagetutu bare tinda tabana ba MCA babo getutu barebo abaraye biwango binde abonko saba nto basa kokagira ngai kona rito kwagache kenyoro ekera togendete kuruta mangana aba MCA babo getutu banyari bari umachoge bugirango abanchari ababasi abondo chingangamo bare mbabwati mechando mbari kuomana ebigwango binde byoborai toire ngora oborai mbori go chera mangana rot ta koruta mangana mambi awaja kwebori nkikeri na kwanete aya buno murai digere ringendo kyogote byabantu inkiota gete kwagacha asebirengere byabantu segi Omorai bense Dr. William Samoei Ruto ritkolera nigo ara baraibande ase musangerekano wa masabayo wakangambia mono ase egetikia Wanjohi ensemo ya Kapipiri ime kaunti ya Nyandarua ukwana chinga kiecho Dr. Ruto niga kwanera amangana ao ayorenge tukoreta magendro imense ya Kenya alene obotumeki bwe chinjera chiekerero asatebire unanigo bauche konye ali bagari tangani erioko enekia buna abasae bakonyekire ase amatukari bosio muri keito sara nyarangi na manke. Omurai wense Dr. William Ruto nabarai korwa maobwa Kenya kwanza mbasanga nabamenyi n'abakristo ase county ya Nyandarua asa masabo yo kwerereryanga mbuyamono yangu Dr. Ruto naenekeria abakenya igoro y'abakoreri bwaje n'amakonyo ya Rigathi Gachagua nekerenga ekiyababwate gyoko babwatania abakenya. Mimi na huyu deputy wangu tumekubaliana ya kwamba kwa sababu Wakenya walisema hawataki tena siasa ya ukabila, sisi tumeamua ya kwamba tutawaunganisha Wakenya wote. Omurai bwense nabo lya barai bonsi gochamo iliokoba egentekemo asoko enekia onsi aikiranire. Na ndio mimi nawauliza hata viongozi wale wengine wote ambao walikuwa katika mirengo tofauti tofauti. Sisi tunataka tuungane, tushirikiane, tupeleke taifa letu mbele, tushughulikie yale changamoto yanayowakabili wa Kenya. Tunataka kurudi pale wananchi hawa wanatuambia. Mumesikia maaskofu wetu wamesema kuhusu vile mnataka Nyandarua iende mbele. Na mimi nakubaliana na nyinyi. This is the time kujumuika pamoja na nyinyi tutatue yale changamoto tulizo nazo hapa Nyandarua na sehemu zingine za Kenya. And you have me 100%. Tuko pamoja. Amakabeso takoreta magenderero aliyawenerete asense ya Kenya ase Ruto atebire serikali nigegwakana wetanie trilioni yemo bunali kabeso asatebire chinjira chabene kuligigwa iliyokinia uchumi yense. Saa hizi tunatumia karibu trilioni 1 na milioni 400 kulipa madeni kila mwaka. Imepita yale mambo yote tunafanya. Na ndio sababu tulikubaliana ya kwamba ni lazima kwanza turekebishe mambo ya uchumi ndio tuweze kupata pesa sio ya madeni lakini ya ushuru wetu. Omokonyo ya Rigathi Gachagua nabo lya bali bakwamereria serikali gotiga limolyoka ekyagera ekinechinga kicho kumobwate sio morai bwense elyokorwa oborai obuya. Huyu mzee ya maandamano ambiwe kama anatafuta watu ya kutupa mawe ya maandamano katika hii eneo hii ya mlima hapa hakuna hata mtu mmoja ama iko wote warudi kwa serikali. Omo elioye omurai bwa bange ase bunge boigoro mabunge okikuyu Kimani Ichung'wah na kwanera igoro yengana ya CDF ase boigate babune bunge ya 13 nigere magega yomurai bwense eliogoikirania ndoto yaye asaba Kenya. Tutaweza kuangalia yale mambo yote yakiwemo mambo ya CDF ambayo nichukue nafasi hii ni kushukuru sababu kama sio wewe kuingilia kati, najua umetusaidia ili wamama wetu wa county na sisi wabunge tuweze kupata fedha ya CDF. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV.
Miyamano omurikeito Sara Nyarangio Ntita ase oroboti ururikiranu aba ega usegati yabarai kurwase kiama kia Jubilee nigo bagenderete kwemurunganiria okobaroro kwase obomo bwa Azimio la Umoja One Kenya askeri batebire buna egekege tambe nigo babeire bagutiwa isko nabona nigo baganirie ababwatani bande kurwase kiama ekyo kwerusia ase obomo bwa Azimio la Umoja One Kenya asekeri anende batebire chinga kichobo chaule bonene bwo mwako yego korekanete omutienyi ogatano na gatatu nigo batigetwe isko na bego emeroberia menge yabereke korekana nigo batamanyeti. Si tunataka kutoka kwa Azimio kwa sababu ya jambo kadhaa. Muliona tukifanya election watu wa ODM ambao wanajifanya ndio Azimio peke yao, hata wako consult na Jubilee, walikuwa na frustrate viongozi wote wa Jubilee hapa Nairobi. Jambo lingine, ile agreement ambao ilipatiano ati tuingie Azimio, wajai shed light, hata hatujui nini walisign. So Jubilee sisi tunawaurge within 14 days mkuwe na mechanism sisi tuondoke katika Azimio. The matter of zoning was held without consultations of the delegates, which was very unfair. For example, in Makadara constituency, we had also in Parklands High Ridge and also Isili North, just to cite a few. There was also this case of the party officials going against the party constitution and campaigning for other parties' candidates, whereas we had our own candidates and members. That was uncalled for, and we don't find it in order. And it is in that we are stressing up on the issue of the change of the Nairobi leadership on the Jubilee Party. Omugavana we county ya Siaya James Orengo nigo agikeire omurobero bo wetu wa kweri chikone bunge asekeriaganirie abananchi babwataniwe bonsi eryo korusanga ebirengerero byaboli chiko limanya wetiwa baigo nigo aganirie odi chikeri wetiwa anene muna yarobeire ase oroboti rwa BBI. Katiba ambayo inabadilishwa kupitia bunge moja kwa moja bila kuja kwa wananchi kwanza ni hatari kabisa. Unajua BBI ilienda kwa kila mtu na hawa walisema ya kwamba BBI haikuwa na msingi. Sasa wamerudi kwa njia tofauti na wanapeleka kwa bunge bila kusikizana na wananchi kwa jumla. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba kama ni kweli mnataka kurekebisha sehemu zingine za katiba, tafadhali tupitie wananchi kwanza. Wananchi wakikubali, sisi tutakuwa na mjadala, tutaongea pamoja kama Wakenya, alafu bunge itapitisha. Lakini hii mambo ya kwenda bunge moja kwa moja ndiye imeleta matatizo mingi sana katika Kenya. Amariga niyo bosyo bo muyega o Jamhuri oyo rakorekana ritkore ankyo tariki 12 nigo aikiranire asegeti kyanyayo ime iyo mucho Nairobi o ase muyego moneno rachiko korekana bwe serikali ayankorengana no murikyo botambase wizara y'oburendi Raymond Molo oyo tayirebuna abarai korwase Chinsa cheisko nabayigo bali bakwamereria serikali bonsimbariganirya sumuyego yo. We have a number of invited guests, ambassadors, dignitaries, senior government officials and members of the public from across the length and breadth of the country. Now these celebrations would be slightly different from what we have had previously in the sense that it's a themed celebration with a focus on ICT. And going forward, we will be doing similar celebrations with various themes, starting with Madaraka Day, and of course the other public holidays that will be undertaking within the country. Unenchire ya moyo gokinia sekta yobochenu mense ya Kenya niga serikali gendrete kuboriwa koeneke unangubekere mirobere saine yo koeneke bokoreri obuya ase Chinyagitari nawe koeneke ya abananchi bali abatari kwenyara baikere irobobenya ase nchira erengororo gukwana chinga kichege karona babwatani korwa sensemo yobochenu ime county ya Nairobi umunyakero go bwekyombe kia Save Life Dr. Joseph Muremi niga terebuna Chinyagitari osokomento we Chinyagitari nawe go abanyagitari
serikali na kwanene kureirero bokorero buyako enekiwa ase sekta yobochenu. Basically, when it talks about health, you find there is a huge gap because you find that, for example, you find a patient who has an NHIF, but before doing that surgery, they need to do investigation. And you find that this NHIF does not cover investigation. For example, a biopsy, a simple biopsy. When you go to Kenyatta Hospital, you need to pay for that biopsy. So I think there is a gap and the government need to step in. But because you are sick and you don't have finances to go to the hospital, then uko hopeless. So for me, I'm thinking the government needs to do something, and at least because health is basic. I think there should be a program, a policy that can consider such people who are struggling to feed. One of the things that we have to realize is that we live in a world or in a place where there's need. A lot of people are disadvantaged. A lot of people are socioeconomically disadvantaged. You'll find that when some can afford to go to a hospital and get treatment, many cannot be able to do that. When some can be able to afford to have food in their table, many cannot be able to do that. And the worst problem is that many of these people live in very rural areas where you have no support at all. And it's not that, for example, that those people don't want to take their children or their relatives to the hospital. And it's just because they don't have that. Sometimes they are divided in between whether to buy food and get food to eat or to go to the hospital. And that's why they find that, look, their lives becomes helpless, for example. Esemo ya bare mikuru ase county ya Nakuru nigo batuguteirare omuroberio o GMO na kugania serikali kwa abarimi chinga kinyororo erioko kosekonyora ligasari abo na beigo koneria serikali nabono nigo batebire buna GMO eise wanchiro imense ya Kenya nigo erachi gosaria liroba na beigo afya ya mwanyabantu. GMO kwa sababu tunajua madhara yake kwa afya ni makubwa kushinda manufaa, hasa kwa mazingira yetu. Tunajua GMO itakuja kudhuru hata ile mbegu yetu ya kiasili ambayo tulikuwa tunakuza, na kwa hivyo tunasema kwa sauti moja hatutaki GMO. Hata katiba yenyewe inasema kila mwananchi ana haki ya kujua kile anakula na ana haki ya kuchagua kile anakula. Kwa sababu sisi tunajua madhara ya GMO. Kama kuna siri ya kibiashara ama kimanufaa kwa kisiasa, tunasema consumer ambaye ni mwananchi wa kawaida kwanza ajulishwe through public participation, tujue GMO ni nini na ajue GMO ni nini, alafu apatiwe fursa ya kuchagua kile ambacho angetaka kukula. Habasabu banye babeire bakonyora amaegerio yechikosi au asensemo ya Pokot nabo igo baringo litkorero nigo baba kubekerwa chigutwa magega yo gukora amaegerio ayo kurengana no regional director ensemo ya Northwest Kadir Boru ekerenge kenene no koene kiabuna abasaye bakonyekire ase okwegenderia samatukare bosyo nabo igo bunenchire yamo yo kubakonya wetanga kurwaso bosaria bwechingencho au wa vijana wengi katika pastoralist communities wa jamii ya ufugaji unapata kiwango cha elimu inakuanga chini sana, na vijana wengi wanabaki katika malishoni kuchunga ngombe na kufanya kazi kama hiyo, na mara mingi wanapatikana kuwa sababu ya uhasama na utovu wa usalama katika jamii hizi. Hasa hii area yetu ya West Pokot utapata kuna mambo ya utovu ya salama area karibu ya West Pokot na Marakwet, South Turkana na North Pokot, na hii yote wahusika kuu ni wa vijana. NRT kupitia program kama hii inapea wa vijana fursa ya kujiendeleza na kufanya kazi mbadala. Ni kweli wanafanya kazi ya ufugaji pia inasaidia, lakini pia kuwapea alternative livelihoods. Hii skills ambayo hao vijana wamefunzwa kama ya wiring na ya wasichana kama hiyo ya tailoring na ya catering ni ready market skill. Ni skill ambayo wewe kama uko naye unatoka hapa na unaenda kufanya kazi yako. Na nyakati za kwanza tulikuwa na changamoto mingi ambayo tulikuwa tunapea wanafunzi tulisome courses 3. Lakini baada ya hapo demand ikakuwa ya hali ya juu, tukafocus sasa kuwa kila course iwe na mwanafunzi mmoja. Na hivyo basi tukaenda pia demand ya wasichana ikakuwa ya hali ya juu. Ndio kusudi pia tuka include courses ambazo zinakuwa gender balance, kila mtu yote anaweza akasomea.
mwancho muriere wekeraga igano ngukurira Amayia Chinsa Isato asenchera ere yobwekirano karango akirangambia mono asogochora kobana inchigo ikomerio bali bonse twabatuko bwatirana kwene kyabuna amangana wikera senchera ere nkirano nabarabuni gongo bakera ngambia mono korende buna egetaseni kya Ndizi TV ni gotogo kwarigania ayo mwancho murigereria eriobe ko gosangana intubune nchire yemo yogokonya nabo igogosanga nabana chintakana abamenyete ase ensemo ya Keumbu Allness Children's Home ali tuko lya Jumapili tariki 15 na Isato ekerobono torasange na barabuna ko babokonyi bwa kiriegeke tubwate nyorabuna atari wancha kwa bana bo ko bachintakana kore na barabombaga netigo ikwange nabo igoko inyorwa na gokonywa gobono mwancho murigere dikende yonse bwate kiriegeke ebene besa ebene yanga ebene ndagere getabu kende yonse kerio bwategeke nabo gegokonya asanene igobono naye twakwariganirie obeko gusangana into tariki 15 na Isato toikirane gari tokonya abana bali na barabwo beigwe buna mbanchire nabo igo benarie baragendere bya ase amatukare bosio kuwakera ngambye monekero ngo kwenyorona nabo kwendera gotonyora sensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News nabo go tweetwetera @Ndizi TV News boigo ase website yaito nigora tonyora wetera www.ndizitv.or.ke erio togendre go kumanyia amange go nongo kwanelia oburigere borobya obotukobora boterero nabo igo wikerengia kerabana litkoria ankiorire litko lyogochengera Jamhuri Day Jamhuri ya 50 na kianda igo banongo kuganiria Jamhuri erengia ase wanongo kuganiria ogendere koba omotereru nabo igo kwerenda andonsia sore eretariane Everline Osero urituka kubatranere kwene kia wikera sense bimenyerero nigakoro kwa Joshua Auta nabo igo Abigail Nyanchama kwene kia buna chibicha neriogi chia wikeire asenchira ya bene tukonerio botko borobya